So uvela imaveja sambele noma uvela imaveja until ngase ngaqeshe ngafa yabo ngaqeshe ngashiswa bese kunamatayara phezulu kwami bese kunithele ngepetroli kunamaphepha kuhlele umuntu phezulu ekhanda lami ngilele phansi lo muntu lona uhlele uphethe umentshisi ulokwenza ngathi uyalayita ngizwa kanjani ukuthi ulokwenza ngathi uyalayita mabamkhuza yabo balobathi hayi indoda ima kancane ngisho ukuthi kumele amele order mina bengibanjiwe nje ngimele order so le story lesi sokuthi ngishiswe siza kanjani ngelinye ilanga kudubuleka i-taxi driver enaledi estation erenkeni kuthi mangiqeda nje ukurelaxa ukuphola la ngaphuma futhi sihlangana namajida but kwaba khona enye out engihlangana nayo ke because mina benginale tendency ukuthi mangihlangane nama out ngizokhethe one engathi siyazwana and then ngizoconcentrate kule out sibe ugazi to gazi sibe yimpintshi kube nale out engihlangana nayo bathi uveja uvela imaveja uhlale naledi bekamdalanyana kimi but se connect ke yabo dimane ubengitshela ukuthi bekuyi26 yena ubese ekudala boshwa phuma ubese ahlephuke nenyawo hlephulwe inyawo makangitshela athi staff khona naledi before ingathi zami ke ngoba ngimncane kuye so mina ngimthole sekafaka inyawo lenompopi lama plastic lawa sekahamba ngawo ke and then ungamangala but izinto zangichaza ngale muntu lona izinto nje ezincane the way yakhuluma ngakhona because bekakhuluma isi26 most of the time the way yakhuluma ngakhona ngaqhazeka the way ahamba ngakhona aqhuka ngakhona ngaqhazeka wangichama nje la man until size sambe soyithu kanti la man kubo hlala nomama wakhe nomshana wakhe umntana kasisi wakhe so wangithatha ini la man makathola ukuthi akuna la ngihlala khona nje like la ngilala khona ngoba njalo ngeenkathi zasebusuku ngizodideka mina yabo until asathi mfana bheka la ulala ngophi uhlala ngophi ngithi hayi mfana mina ngiyabheda ini hoyo umuntu oqala ukungibiza umabinjo ngaleso sikhathi bebangibiza uAbele yena wathatha le Abele ke wadlala ngayo wangibiza umabinjo of which namanye amakhazini wami manje angibiza umabinjo even today then bese ngihamba novela imaveja and then ukukhula kwami kwecrime sekuba phezulu nyana manje bhuti wami sesibamba inkonzi and uzomangala kanjani ngoba lo muntu akana inyawo lakhe linya lekho but yeah besibamba inkonzi dayimane bekane ability yokuthi makakhombe ngesibhamu akhuluma nawo uzothuka mina ngizofika njengoba ncane ngiseshe uyimele nje akukhombile ngesibhamu yabo bekuyilo muntu loyo onaleyo ability whether ne4 estradeni whether ne5 bekangikhomba nonke anitshele le wazongiphula ubuqhopho ngakhona nithuke nami self nje ngize ngimkhole lento ayikhulumayo although ngazi ukuthi mhlambe lesibhamu leso sikhathi asinama bullet or bekanoqhwashi futhi la man uqhwashi isibhamu azenzele sona but akusuyo osenzile usithole somewhere but a homemade le ifaka nje ibullet insimbi nyana nje yabona lama window butler leyo size engathi bakhathale lama lensimbi lezi bayazikhatha then faka ma1 la and beyiphula idolo mayidula la yabo so besenza nje leyo nto nala imali sometimes sibhethe isibhamu samampela siyangena emashop asekasi yabo sibambe inkonzi size siphume singabaleki if ngikhumbula ngelinye ilanga sigijimiswa abantu nje ikhrobanele kwane sesalibiza lethi lingene endlini simlandeni athi ungene endlini lo muntu ngamaplastic dayimane engihamba naye wavela wambiza ikhroban la cela ukukurenga ngicela echila manje bekane ability yomlomo dayimane yabo I just can't explain it yabona but bekayenza kwenzeke ngomlomo dayimane uyewama la wabeka amaplastic phansi ngangena mina ngiphethe ukwayi ngiyolighta kodayimane dayimane mangiloku ngilayita lo yasondela ngivele mina ngabamba dayimane ngamngelela so
yabo plus bengitough good yabo ngathi nje from mina nje ngizalwa bengitough blind so benginamandla yabo so ngabamba le groupman mangisabamba le groupman ithi ngishaka enqele ithi yenza ngiyibambe nje kanje until kuze kufikile imali diamond makafika akhiphe isibhamu i765 akhombe lo muntu relax ke ngiseshe lo muntu ngithathele lela le ngiyigqoke le ayigqokile diamond masiqeda ngithatha ama plastic bangithatha ama plastic diamond amshaya ngendomo yesibhamu enhloko awe phansi diamond gilile masiqeda siphume sami next ukitchen masifike estradeni ayingezwa umsindo wabantu man hey diamond uyamemeza la and ngilongitshela lo muntu ukuthi asiphangise ndoda sithashe kancane because bengathanda umuntu obalekayo mamtshela ngokubaleka naye bengakudobola diamond ubekutshela straight ukuthi mina mawubaleka ungishiya ungangitsheli ngizokudobola because manje ngathi ungithengisile unless ungihighlight diamond uye bekangitshela wangitshela that day athi mfana vaya makathi vaya manje angisafuna ukumshiya ngithi uthini manje wena athi hamba ndoda yabo mina ngizoba solve labantu ngagijima ngabaleka yazi kodwa ngihambile sihlangane bekwabo uma 6 7 so ngitshela ukuthi mayithi boma 10 11 ngibonele umuntu afika emashop bengihleli khona enye shop bebathi kama Maria lena le eDryhoek siplomela namajita ngisathi ngibaqoqela le ndaba ukuthi yazi ngishiya uma uvela imaveja ngathi ubanjiwa ngazi kwenzakaleni ngibona vela la ade mfana kwenzakaleni ngithi angivaye grand ngithi wena acha nami ngikhulume nabo bese bangibambile labantu ngikhulume nabo yabo that's when futhi ngithanda nge26 yabo ngathanda ne26 ngenxa lo muntu ngaze ngayifaka ngayistuka i26 luckily nje azange iphume but ezinye izinto ezinjengamagama igama lami abele laphuma la eminweni ngibhale love yaphuma lana ngifake idot yaphuma kwaba kahle i26 la enyaweni azange iphume namanje ayikho nala esandleni phansi kwa abele bekune 26 bekune 2 kune dollar sign kune 6 but manje azikho azange ziphuma azange hluphane nazo azange nje siphume yeah kusho ukuthi ngaba i26 from ngaphandle because of uvela imaveja but ke ngenhlanhla ngisho namhlanje ngithi ngenhlanhla azange iphume leyo 26 yeah so uvela imaveja sambile noma uvela imaveja until ngaze ngaqeshe ngafa bhuti yabo ngaqeshe ngashiswa bese kunamatayara phezulu kwami bese kungithelwe ngepetroli kunamaphepha kuhlele umuntu phezulu ekhanda lami ngilele phansi lo muntu lona uhlele uphethe umentshisi ulokwenza ngathi uyalayita ngizwa kanjani ukuthi ulokwenza ngathi uyalayita mabamkhuza yabo balibathi hayi ndoda ima kancane kusho ukuthi kumele amele order mina bengibanjiwe nje ngimele order so le story lesi sokuthi ngishiswe siza kanjani ngelinye ilanga kudubuleka i-taxi driver enaleli estation erenkeni so kusafuneka labantu abadubula driver isandla how kuziwa kithi engathi one yalama comrades othi ama comrades ngaleso sikhathi besibabiza kanjalo but ke ngithi ama comrades one yabo inokusivakashela sibheme sonke ipilisi la kavela imaveja lapho ngoba bese ngihlala khona kaveja yabo nezibahla zami nje bese ngizilandile la ngihamba ngizishiya khona bengihamba ngizilanda bese ngihlala la alright lelo la ngakudubulekele taxi driver siplomile manje kungalaleki yabo bengingajwayela kanga ukuthi sihlale until oma 11 ebusuku if sisejardini ngalezo inkathi silele bengingajwayela kanga ukuthi sisahleli hayi kuyogogoda umuntu kayi1 si2 noveja ekitchen umama kaveja nomzukulu kaveja base Orange Farm so leyo weekend nje sithula how gogo oveja athi coming oveja makathi coming makuvula umnyango kungena amajita amaningi angene nje singabi nendawo thina bavele babambe mina bangibeke ngapha ba round naye futhi ngabaqeda bathi siphipha amadoda wayini dubulelo taxi driver sifuna leso spam leso iqala inkinga hayi mana sazi spam bathi asambele
baphuma nami kuqala eminyango yabona ngikhumbula mangiphuma eminyango phakathi kwabantu ngibanjwe ngapha nangapha ngikhumbula mangathi ngibheke emuva ngifuna ukubheka uVetha ngamehlo okukhala yabo ukuthi intwana manje bangisaphi yabona mara ngikhulumela enhlizweni ngiyambheka okomgcina kwami saphuma kanti basanaye emuva naye senjengawo saphuma yabona masiphuma estradeni mana akunabantu yabo kusebusuku akunabantu estradeni sihamba sakhuphuka angazi la nyakhona mina ngikhuluma next leso sikhathi nginalento ukuthi mangazi next ngiphela umoya yabo angikwazi nokuyiphendulela alright mangithi ngibheke emuva ngithola mana abantu sibabaningi like ubuningi bokuqwala nje ama quantum ay3 yabo hawu labantu babuya ngiyazibuza siloko siyahamba before sifike khona leso strata but mangithi ngibheke emuva ngithola istrata nokugqwela kwathi so ngirealize namhlanje ukuthi okay kusho ukuthi labantu bebasifihle emajardini yabona mangiqeda ukudlula bayavela emuva kanjalo bayenza nje lo doti lo yabo ongithusa kakhulu wale sambe khona ama ground sidlula igarage masiphuma kalo muntu kunama ground ngasena Lady High manje ba akhe phambi kwalama ground ba akhe police station manje yasena Lady and just nje emva kwayo sifike la masifika la muzosethiwa hu sikhulunywa noVetha manje yeah but kula ngabona ukuthi diamond bekuyi26 bengazi ukuthi 26 isebenza kanjani but ngabona lapho ukuthi 2060 man because kwathiwa yena ahambe nabanye baye eDryhoek baya kwelinye ikasi extension enale baya la eDryhoek bayo landa ibhamu lezi ifunekayo umzala sekavumile ukuthi ibhamu zikhona uzozithola yabo kanti umzala bekayenza nje umshiyashika ukuthi aqabane bekuyilo muntu onjalo athi mfana bengifuna ngiqabanga nje kuphela wabayisale makabayisale bathi bona lo apha uyasala yabo lo makubheda ngapha lo siyamshisa ngapha kula mina bangisa kwelinye isonto nje nami mangidlula la nokubheka ngelikhohlwa lesonto le bafike bangifakela esontweni like masiye esontweni la every car evelayo bayasifihla labantu nami bayangidonsa singene eshardini silale phansi goba yabo ngizogoba imoto edlule ngibona ukuthi hayi man la ngathi umuntu ubanjwa ubutsotsi kuphela la yabo hey mara kunanto engiyenzayo ukuthi ngiyahamba nje kuphela until size sifika la esontweni bangikhumulise amashulezi we-All Star bengifake i-All Star gold yabo esikhathini esiningi empilweni yami ngizithandele i-All Star ngoba yini itekeli cheap yabo engibona ukuthi ngiliqoke alright bangifase ngamashulezi wakhona baqeshe bangiqabanisa ne-All Star kakhulu ngoba bangibopha nala ezandleni emuva ngalala phansi ngiyalezwe itayara bayalibeka mangithi ngiphakamisa inhloko bayangikhahlela so ngigcina ngasaphakamisi ke hleli nje ngimamela bona noma bangithela ngepetrol but enye iziyangena umlonyeni like bathela kuphela yabo umuntu bazomshisa so kunala angazi ukuthi mawufa uqabangane before ufa but mina on the day ngaqabanga ukuthi okay sengifile laphela uva because ngilele nje ngilinde angazi ukuthi manje balayita nini lo ohleli phezulu kwami ekhanda ohlale sokudelela yabo kanti awuthi elokwesishayela iround leyo yiye sipimpile ukuthi ne yilabantu ngoba uyasazela sinokhipha ibhamu phambi kwakhe makasishayela iround so usikhombe ngokusazi alright 2 minutes kusakhulunywa ngizwa kuvela umessage kungenenye out bekungana ama cellphone leso sikhathi kungenenye out ithi ebafethu uFreedom uthi simiyeke labantu bazosinika ibhamu futhi kusasa sibakhulumile nabo lo muntu ubuya ngale naledo uzoletha le message alright letho sehlele phezulu kwami bhuti wami isobumi ilesikhathi angayi break nami ukuthi ngiphefumule makasukuma usukuma kanje kanti uyahlanya ukuthi hayi basiyekela asilayiteni labantu laba bazongilandelela bazongibulala babulale laba ungibezombulala la man but ke ngeke ngithi ngaleso sikhathi beke wrong because bengasabi bengizombulala vele alright bathi kimi ngokusukhaphe mfethu ngathi no ningangikhaphe lamashulezi bathi bayabophulula kahle ngathi hlephula bode wehlephula ngikhumbula ngithatha umese kulo bode ngisika amashulezi la phansi la mangiqeda ngezambela mangifika endlini ngithola la manje kuthi nje mangingena
ngimthola wakhala la man ahleli phezulu kwestove khona itofu lezi abo welcome dovers akudala uhleli phezulu kwaso la uzibambela mangivela akavalanga nomnyango uzuyangitshela athi yazi bengaboni ukuthi angivalanga umnyango uqabanga mina ukuthi uzothini kithi ngoba sekazi nabantu bakithi abanye yabo sengimi-introduceile lapha nalapha uzothini ini and sesitshele nabanye abantu bakithi ukuthi ngihlala kubo lo muntu so uthi uwaranga lezo zinto ukuthi mhlambe la ngikhona ngiyavutha ini so sekafuna ukuthatha iblame ukuthi uyongivuthisana uthe mangivela la eminyango bhuti la imani wakhala bengiqala mina ukumbona khala empilweni yami because isotsha yabo akusho umuntu okhala simple ayinami bhuti wami plus mina nge-emotional ke ngizibona mangiloko ngikhula ayinami inyembezi zize ngikhale same day ngabo 4 ekseni how koko futhi mina ngizwa le nokho izwa umzala uvukile waze wafaka inyawo bekulala naye empedeni so uvukile wafaka inyawo lakhe makaqeda wayovula umnyango makavula umnyango wabo taxi driver futhi bangaka solabhathi maningi mangithi ngivela ngaphandle aqola istrati lesi baze la kithi la yabo masifika mabafika la kanti taxi driver oyi1 owazi yena lo muntu uvela imavejo yabo bayazana eveli kanti yini nenze kanje uvela explain mina ngiyenza umsindo manje kuyakhulunywa ukhuluma nabo bani ngivuke nami empedeni ngivele ngama BVD mangivela ngithola ukuthi mangithi ngewindow yabo ngiye kulabantu nami ngizwe story bathi hayi konje kanje babona ukuthi akusiyithi uveja aba explainela mfethu ezinye angizizwanga yabo but aba explainela ukuthi akusiyithi and then bafune more baphuma mabaphuma siyabakhapha sihamba nabo sengikhululekile kancane yabo sengiyabona ukuthi wakubanjwa thina seyiclear ukuthi akusiyithi masifike egate ngithi ngibheka le istrata ngaze ngasibona sigcwele ama taxi kanjalo bhuti usho bese ngasinanga lelo la yabo alright just nje mabaqeda ukuvala uvecha athi mfana uthe unerele orange farm ngithi ya athi nami nginerele orange farm yabo olidlami lese likhona la orange farm manje liye ku stepfather sakhe yabo ukuthatha i3 yabo ma5 esamba se orange farm yabo thinking ukuthi mhlambe orange farm izinto zoba ngqono uyabona kanti izinto ziba worse in terms of ubutsotsi yabo zaba worse because kula ngiqale ngokujoina i-gangster ngibe iphathi ye-gangster manje orange farm but first before the gangster sambele noveli sesibamba inkunzi etrainini manje so ngathola ukuthi yena sengiboza angazi le ngqondo beyibuyapi sengifila ngathi ngisebenzela uveli manje yabo because sesihlale ehontshini orange farm asisasekubo manje yabo and mina nginereli yami uma mkhulu wami ukhona la orange farm just nje ngihlale la ngenxa yokustocked yabo but sengifila amandlanyana ukuthi hama noveli futhi ukumoshela isikhathi nani sengibona ezinye itsotsi la orange farm uyangithola ngijwayelana nenye awuthi bathi bongani la awuthi vele ngithande nje naye itsotsi la awuthi le yena ubutsotsi bakhe bekaphanda kanjani beka edrobheni aphula imoto adonsa ama-tape imoto zakudala vele uyidonsa i-tape uhambe yabo uphethe isound lonke bekaspina kanjalo amtshela abi mina bekangibeza abi mina ngenza kanje ngilandele yena uveli amangale mangibuya indoda ukuyaphi ngithi ngibuye eJozi bheka phethe ama-radio 3 phethe nemali uyabo ngithi hayi sengimskimenye bathi ubongane ziyashesha manje mfana akusana lento yakho ingozi leyo ukuhamba kancane ugijinyiswa abantu yabo so ukuqhomela kwami uveli kancane ngingaboni yabo kanti ngiyaphuma kuveli ngijoyina ubongane